Selamat siang saudara, breaking news Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, di tengah kembali ditutupnya Selat Hormuz, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat dan sekutunya pada Sabtu waktu setempat. Seperti yang dibacakan pembawa berita media televisi Iran, Mojtaba mengatakan Angkatan Laut Iran siap untuk memberikan kekalahan telak kepada musuh-musuhnya. Ia menegaskan tentara Iran kini berdiri dalam barisan rapat dan teguh, bahu-membahu dengan para pejuang lain di angkatan bersenjata, telah berhadapan dengan dua kekuatan utama dari kubu arogansi. Mojtaba juga menyebut sebagaimana sebelumnya pesawat drone militer Iran menyambar kubu Amerika Serikat dan Zionis Israel bak kilat. Angkatan Laut Iran yang gagah berani juga kini bersiap memberikan kekalahan baru yang menyakitkan bagi musuh-musuhnya. صفوفی متراکم و مستحکم دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با دو ارتش رأس جبهه کفر و استکبار پنجه در افکنده و ضعف و مذلت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است. همانطور که پهپادهای آن صاعقه وار بر جانیان آمریکایی و صهیونی وارد می آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکستهای جدیدی را به کام دشمنان بچشاند. Pernyataan yang saling bertolak belakang